Na kajing yo sngo wurwer balas dang biang kakam banya chikman halor kajing IT yaka hakajong ke sarkar shwe bar jila kabadon hinriu mayor upper shillong karapinlong ya ka joint coordination committee kata ka federation of khasi jaintia and garos people lembat ka khasi student union upper shillong circle hinne ka sngi ka pratrik unaitung banlet ya kando eu director ka urban affairs department upk boro Bandawa ban pindu pindam ya kajing yete kular halor kajing ai jaka shaka MS Ashok Auto Service and Partners ubadi utrai jong ka petrol pump barim na Anjali pump. Habakran shkilat pathai khubor hadian kajing kendo badu director jong ka urban uba kirbok lang nongplang president FKJGP Upper Shillong Circle uloong ba kajingwan ya kendo ya ki arseng kalong ban bod di ni ki sinjam kibla shim dak sarkar jila na kapor shakapor ban pinbi pai ba ulo ongru baka seng nado u arjar arpulai kala de ban pha jingtho shakatnat veterinary hinrei namar na kalyang veterinary kala IT no ya kajaka shaka urban affairs kumta na kalyang jongka seng kalawan ban pha da jingtho urban ban pinpau ya jing persajur badru bandawa bakatnat urban kariban pindu pendam ya baro ki jinya soy sekolah baru MS Ashok MPI baka jingwani kendo yu director ko urban affairs nak liang jungi golong ba ban but dien ya ki senjam ki bala persang ban sim nak surka nak kapor kumu filatip na do ka snam arjar arpulai na kaliang jong ka FKSB ki SU Perselong Circle nila persajur ya kejing ajaka iwei barjela hangtai po andrumer kabri ke jaka surkar ti hadian kejing persa ka jongi kila pensange sipor ti henreikat barang mi gisngi ngi iba kinang ka bodong sarkar kinang persang hiwei ba gilat kenti kumdu ban penthami ban yalam baklai ba ti de na takadaw bangi nata ngi namar hatok por ngi lada pajing tho su veterinary minister namar bakate ke jaka kadai ka ha po ka jingpe jingmi jong katana ri jingri ti hading tu ngi lai ojing tepat bayang tu ke jaka kila han over no spoka urban affairs department ti de na takadaw ngi wan bani kendu menta singi director ban aisnu na jing tho ba nakaliang jungi ngi persajur pat ko mengilakren nadu pasdang kastan jungi pi kalong ikunju kolong ba hakajaka ko mengitip boro ba kate ke jaka ke ba kipenan kam menta yang balaweng sport kadai ke jaka jongka kantonmen buat hadian ba ka kantonmen buat kam asu ya ke jaka ban senang terpom le si gadun kidau gi bagi karan sukar kumoi pat ya bangi mla bantukular di hande ke belingo pat bare ba ka sarkar jela meglia kapurung ila dia po pat ka ya pen ngelapat da kajaka jong sokar jelak jingsha haba kadai kajaka jong kantonmen ni sung thu shai nomor balai ketika jaka lalis nompo kantonmen deki babun bun snem mut ya ka revenue lani kata khajanaru kayo ka kantonmen kapak state government kam yo sinayaru te balai pat menta kensan haba ka kantonmen kam asu kajaka don ayu selendet kam taman ajaka yu bom dei utrai muluk bom dei parado persnam jungi dina tadaw ngiwan ban persya akani kapor ban ngilaong hiru ba yitu ki agreement baro ki balade ban yasoy balade pan ajaka sunu barjela deban cancel no mardor ane deban tunduk pendam no ya boro ki sekolah ki balai soy da urban affairs department bat kane ka MS Ashok kedi kata ka jingwani kendu jongi ni singi marbalai ngi iba ngi sutu kat kunga jingya jong por ngi iba ki sang ban yalam bakla yu pai ba di bubun ki benta ya kata ngin karna basai ban pensutu bakala lailam bakala ong ba o ban ai ti jaka ban sna flyover mereka flyover hadian meladap mata furlian meladap ngimi isa ti ada flyover la persang ban yalam bakala gini niat sngi meladap ban ong ba lara om ai ti jaka hana onum yok ban tei ke veterinary hospital hang tei po Perselong kani kadi ke betik ke jingalam bakala yu pai ba i bam tip ai namar ba ke isu jong ka veterinary hospital lasim kia de kinongelam jong ka KSU kinongelam jong ka FKGP wat ki bala shong tight root mata la bun snem ban pen urlong kam nei busu jaran khat menta bat ka basngsi kalong ba kita ki bala ile bantur hakmat ban penilam bakalayu pai ba larangim ai kani ke jaka na numio ek taka veterinary hospital mtai kadai be ke jingalam bakala ki pai ba namar balai ni sutu bapli kita ki benan hakmat nginam sim kerteng ki bakwa dik banio eta ka jingtrei hang tei po veterinary banio betri eta ka college lani eta ka veterinary hospital kenrei ngakwa ban keren nak basai ba gitaru bupli ki hapan suhu sai bagi laisa ilam bakla namar haka paratrik ubnai ban riu arjar arpuriu ka veterinary department kala de penmi ya tendar ban khot tendar eta ka veterinary hospital kenrei kat kum kani ka tendar bala khot asosiasi banong ba ki babun
Nak try muluk kim pot la ban qualify. Namar ki khot nak ton ki bet ka momot ban ailat ki bre ki manabar ki badon ya ka credential hado rupo arkuror ban snai ka tai. Mur ki kontraktor no pok kajala jungi ki nomla ban train tai. Kin sulong tang ki nong trai wai bat ki nong trai bela. Nalor ya ka jaka la ayu barjela. Ya ka kamru ban trai pat ya ka hospital kinyo hidu ki barjela ba ki try muluk kinom dan jing mentoi kendiat ro. Tidak nak tahu ni persya bar ngilah thok sya yang ni ba ki de ban cancel mardor la ni ban penduk pendam no hini sos kular baru ki pelai soy pedeng sorkar jela bar kanika MS Ashok. Aduh menta ki empat dia cakmat namar ba ho ni nomlak ban len ha gini kendiat senam ki beladap keladon ke jing persang jung hitu ki try ki bayo itu ke jaka bakin peniak cakmat itu ke kam. Ndai hadian ba nak liang jungi lalik ban pensange bat hadian ba nak liang jungi ngilah persya ru hakatu sngi balong inspection ke bapi kum kilat pathai kubor biasa kilang ti naduk to kubor pasang masange biang ningi sedang yo jengtip buru nyimtip haduk katno kalong besisya bagi don ki officer ru ki bala persang mencim kia biang ba ngimtip kadai ne kalaj ba hakas pautrek imat si ki khot biang ya ta meeting ya ki kenhun ki boper andre yengi kiseng balang ki klam khot ban ya karan mi thik ya kan ka putar pom isu takrau ngi ong don ayu halendat tang nang tawai warjela pi khot meeting di posien pi penlong inspection di posien kat ba nam ta ka jing muntoi bat jing try muluk kim sim kia ko mengelakaran naduk basai bana kalian song ka joint coordination committee dan ka FKGP bat ki isu perselong sarket ni ong ba ngi dang community ba ki babuon ki pat ba ki ba yang makathan ko perselong ki de ki bri ki barap bat ki bri jingri kat nu kan long ka jing kerku lara kaladon lupa ka jaka sorkar bakin set up ki ki plan ki boper mo ki kharkhana pen mi jingbam kapagi nong rep kin yo jing mentoi bandi ki mar rep ki jungki pat ki nong ri jing ri kin yo jing mentoi ba ha ka bani thiet ki jing bam nam tagi merat ki bari jing ri ki bani ki sniang ki masi pat kun ta ter wat ki siar ru nadu na spo asam nadu spo bermi kat no kan long jing terku bakra lor gi don po ka thai perslong plus kala dei lupa ka jaka jong ka veterinary department temut ka jing ai pat i kini gi pat ki jaka kalong bala defeat no e ko purpose jong veterinary dia mengilai kenu director ntasngi te ulah supentip ba nakal yang juu nomlak mencim ko gunung warai nomar lesi kadon ka jing jeruat bat kadon yiru ka presion sejrong ngila panong mah bagi melak mencim te ngila su kentu yu director bon sim khia yang banta ban pensngau sai te gibor ki bahajrong ba kani gri stan jungi bat kani gri jing dawa jungi hak bidi kata balingi le kani ka banta so kadai ko ong ibeni perlok no pasai gibor ba director umri nak ajai edukasi hendengi submit ya kama merodam dak tin khasi kalong bahadian bak sorkar jela pi haka arp nyutrik jung yayong kalau ada pas ko ordinance pan itu ya kaktian khasi pada kaktian garu kum ko official language ngi ko pan penting kana kan bahatu kata kajing penbej kajing penmi jong ko sorkar ya kani ko ordinance arajar arpun rio haka arp nyutrik jung April hatu kadi tamun penbej election na hatu kila trikampura bat kani kadi ka mat ka bokongsan ka ba ngi kum ka kenhuan si kan ka kenhun ka banikong pan sedang pan penterkam ya kani ka ordinance amar haduk mentangi iba ki notification ki per ki baju penmi dak sorkar jela ki penmi be dak tin pareng wat hadian bala pas ka ordinance naduk bena yayong mata layak lai benai redeng nak takdau ngi kwa ban pentikna ba ka jingpa se ka ordinance kam dei ban penbi ju pai ba kam dei ban penbi election dei ban le politics redeng ban penterkam katkum karai jong sorkar khanang ba ki pai ba nak snong konong ibu per ki bakwa pan ajing tho si bor sorkar kila pan ada tin jong ikwa pan penting kana kata baka ni ko ordinance ka di menteri kam hak bidai kata ka benta i menta ngilaya nadu ki senam ki beladap nadu arjar arkulai ngilaya kendon pekendon amar hadian mengitip baka ni jeka jog veterinary ngila debi kendu minister jog veterinary hadian ba ngilai kendrom kenram ki bobuon ngila persya apo ka joint inspection timanta kadi kesinjam kapa ngingin ya swa na kani ka office kapa ya soi ya kata soskular bat kapa ai ke jakaka le si ki minister kim ngamtip kindan kim don jiktip le si ki don jiktip bukan bahaya hendai ki basanya ka ya kani ka jing ai wa jaka kemut ka debet nak level jung director takrang ikwa bani kendu su director hendai la kapur ka dawa ngin sa sim pat dikwi ki senjam kat kum ka jing dawa jung pur. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry.
Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.